Mado ndi na miakata cover Ewenyigba TV. Akpe abale si ni ga wode kaplam le ga hoyama. Egba ganye ngaka ade in fact enye ngaka yak mblani le amagede le voter regime kle Ghana du koma kata ko gede e foot koma kata nkata era job Charles Komi Kujoji alias or aka Papavi. American Homeland Study Group leader the Western Togoland movement. Vajoba Echo Saturday 16th October 2021. Miva sebe mega van Leo alumega van anyo la bana epe wala kuli. Okay, enye mblaninya yitoma la fia kranye mblaninya pa negede vodukoma katanye mblaninya amule blani enwanye be Papavi the fighting for separation na Western Togoland play Ghana ipe nyanye be coming kruma war referendum be after 50 years na Western Togoland or decide about separate for the Ghana ma a money. You let documents get that see co prove be nyatepe alova Ghana allo Western Togoland at a separate le Ghana ma anytime won't all decide when you be 50 years ago. Ipen bubu kunya be coming kuma awonuma alebe yakwa hozile yevo si when you be Western Togoland alo vote ato pere mwa na akọkọ ezile yevosi enyatepe ha ka wo mi e uda kwa nusi anwa Dr. Komi kuma ever doji for several years, more than 60 years in year, going at 70 years man. Ta aso fi one or two chom amagade one or kuda tomana amagade le voter region. Papavi nye ameke nongogwe because he has see documents the siandele. Eko John Nemaha jidudu Ghana pe jidudu alo Ghana government apply ko ile several courts. Ben kata ocho no afoma them ha. Ta afisa fiki oklo ko alo court the siandele ko ya Papavi ka jidudu alo Ghana government aba onoda sile mu because echi so far 88 years elesi afi ipe walava kulifia alo ye magaba no anyu babuta ta 88 years ya no si gaka because of Western Togoland issue alo movement yata eva na overle amagade so hi alo le kakpevio bedel overla amagade le voter region gaka ha over d'accord nous sommes au gars trop gabada asilo ta be bianye be ko va jo alade afoke demo gale over da sile nous sommes alo still o gala baba jembe yo ga chat tere nu ya ma ko nye be leader alo ofe amagan ke si agbala katal ye magaba la nyiode o ga chobe yo ga da for the le separation alo doke ho le Ghana Mercia opa for the inye kali in fact enye nblaninya akaha enu ikema wontodo alu na opa yi ada amadaka matini awo avuklema wo echi gakaha amadaka magloba amadaka wiyo because get no jo ha amagede aglobo ala ameawi ye konye nu ya le Ghana du kwa mapanga ka ya madaka magro nya ka bon amagede le nblani club versus sema amagede le nblani club versus sema fifila ya akana ya hada miele dodoga ba bia medeka varo ko nu manya ko kude ifa ku fanya ho ta akpe aba alesi lega le Ewenyigba TV pom le miapo social media handles mi jagba na miame na amo le Facebook, YouTube, Instagram afisi afile osa afisi afi can be trace mila afima aso akpe na
New Zealand ever English dictionary. Onyame okele wonayora si aso hafi meeting vami apa moji. Ta amada biaba nukenye New Zealand ever English dictionary. Aye konye be ever ple yevugbe. Aha. Anebi ason vugbe. Afika o de gomale yevugbe ma alo nebi ason yevugbe afika o de gomale vugbe mele. Ta enyona amesio katan le primary school GSS SS play university kata la me same ka bia strong gbagbo kwa me recommend New Zealand ever English dictionary no ba na die pe mo na ile Amazon ekpoge na place order na ekpoge ta akpe nyeto ya na mbe Christian adiabo alo civis tinye nkonye akpe ma wona na implement